wa ban mai phang India ya ga ke ba ka Voice of the People Party kalamat hakini ke India tayo ke India sni bola laino ki jengken tho ya ga Voice of the People Party ka jengken tho ya ga Voice of the People Party lawan nakadiang nakabon nakbat bat nade nakala bertuat ya ga jeng dong jingmut chongi pai pa islo ba ka dei hop ini bangin hapan pensai yakine ki kei bango kawai na ki jingkano ba pilei hagi rensan social media hagi kot khubor hagi bon ki rensan ki ba ka jingkan thok jogi wai pat ki political party jogi wai pat ki no yalam ya the Voice of the People Party ki ong ba kumno ki kwa ya ka article live pa inyo buwai henry ki ele yagi election MDC kini akikot khubor dammeneru ago wai na minister ulakren ya kata dapat doa ya ka BPP bakumno kini ele yagi election MDC habagi kwa ya ka article live pa inyo buwai Nagaliang juga Voice of the People Party ngitip ya ka ay bangi kren ya ka ay ngitip bangi yenskan halor ko nong rin ka bangi nilakren ngimday gitu kiba ka terong kle hagawai ka jingalang kren da kungway hagawai ka jingalang ngikren da kungway pat ngikren da ka ju kakinti haba phai ni kindia ya gane ka article lies pa inya boy pai ba ya gua bane thuo ya pi ya ba kini kinong yalam joni ba menswa kila dawa omde ba Voice of the People Party kadai ka ba ningkong bandawa ya ka article lies pa inya boy nginom sim ya kata ka burom salade ni hapan ya kata ka burom syagi wai pat Hoping Stone Lindo ulong way na kinong yalang balat kloitam ban pensyo ya kani kamat bandawa ya ka article lies pa inya buway nakabenta ka jela Meghalaya bat ya kani lale nadu usnam kakandais pa inyaw punyaw kambay kasiyan ka banungkong yan sikwa ban pinggir mahang ini Hagato hotel dapat kebri unyau trap kipai pa bat nangani na mawalay ngatit badala ay ka jingkasan dapat pura ya ka KSU house name arajari way hagaba unong yaman juga KSU do por uday ubapol linggo bat uway pat unong yaman juga KSU uday uba hamlet sondoling kidai kibagi kibi alam nakpat banyak hi ya ganek sunreal movement ngagan mau dokor ngidang don haki college hidai ka ay kabatia haga negak sunreal movement haga poin ka pa inyo latho ya kata bak kidawa ya ga article lies pa nyabuay Kumbalong hagajalan nagalan dat hamizaram kata ka video ngadang don minta Hausnam arajasa Pigi palba pili Bawai na kibriw Kiba kinto persya Yaga Voice of the People Party minta Una don minta manyasoy Yaga taka manifesto Haka bagi dawa Yaga artikel lies pa Inyong buhay Yan puli si India Kani ka Congress Party ru Kabla malin magkinto Yaga Voice of the People Party Yan puli Kani ka ay kabala to Haka Shurong Times Apatalik Oktober Arajat Arhua Batyagani ka program na pinlong Daga Khasi Student Union Baghagani ka jingyalang Kajinga Phir Ladon UKHADC former KHADC Chief Executive Member Ubak PNCM Nang tao Ladon Executive Member Paul Lingdo
UH1 HNYF President Southern Bloc, baru advisor and spokesperson of Federation of Khasi States, uba Stephen Karakor. Hari ini kajing etir kilai keren yang kata artikel lain pak inyo buai na law ke instrument of accession. Bagai keba pula kalong bahaga way na kilai jong kani kajing tho haka kot kubor Shillong Times latho kumni. The former KHADC CM said that all the erstwhile settleship under British rule should officially join the Federation of Khasi States. Nang tangan ay quotation kapag ikot tek kumakren unang yalam ubaday uba PNM. We will then move with one mind and one voice to impress upon the center to invoke Article 371 in Meghalaya by inserting the IOA and AA in the Constitution. We want our original Article 371, not the one from Nagaland and Mizoram's 8 set. Hoy, wala daw ong. Bakamday ka article kumaday baka Mizoram baka Nagaland. Hindi kwa ya ka article na ispa niya puway. Hindi kini kijo kibre menta. Kiyat keleng-keleng ngamtit lagaday ka jingpang gladbit kata ka jingpang dementia batada ki don ya kata ka jingpang kan hasibon iki bagin lay sindaway nga batada kim don ya kata ka jingpang kaladay ka jingthok jingsukur pelen yaw payba nga ay haki banjit kaway na kini hatu ki pang dementia lane ki thok ki jirer ki alam makla yaw payba pelen ngiyem ki benyengi kata ben baru khoj helai hitet yak kiba ikren bagenya cekpat ya jing dawa kajongi payba harbi nei bat menati yakot khubor hagi social media lapeti baladawa banpana o president of Voice of the People Party na kata kakunhon kinong tho ot khubor yang ana baklakta ya kinong tho khubor badabo ya jing im ko jongki harjing ma bau ba aden besai boy ukren persya yaki haga jingkran ko jomu kebolong hanong stoy kay bang akwa banong kolong ba tetep ba kinokto kot khubor kimdei ki angel ka bangim la shu bankren da kumno nitet bakat badang dei ubriu onom don ubriu banom bakla bat onom don ubriu banom yakin rian hai undang kejinya cendriang bat onom don ru menu bala banong yanga omla syu ban kedesai sene ban ken persya ya go Voice of the People la ken persya lagi dabun hendrai la lagi keren ka Voice of the People Party yaki omlong ni don ya hok banong bagi kubur bami nakano katulong kubur kalong persya ya ka Voice of the People Party bat ngem kwa ya kum gitu kubor ni don ya ka hok bat onom don bala ban kini ya kata ka hok nangi ni don ya kata ka hok ban bu ya kata opinion ke jongi lada kisgau bangim don hok syu baki kala dai ki angel ki bomba klasyo kasyong haki malala kisgau hok kadu kata kibar alih defamation case persya iba aden agin ya cekmat bagawai pada fialak ba min mencisngi hagining tayo bukipiat don kajikeno ika Voice of the People Party bangi nyaw ben ya ki traditional institution na kita basnong nganong yeti pa habangi tho siti nim tho pingi ombo baro kita basnong kile bakla ya kata ngitit pergi lamat pergi yo ya kajing kersan na ka
rang ba sinong hagabon kiliang ngamong bagi kerjaan ini haka politik senrai ban penong meeting. Ya kata nga siya ong makamdi ka kamram chong kirang ba sinong banwan ban penya jaga meeting ka penong daga political party. Namang ikhat siyo kisaya ki. Ikhat dan ru kirang ba sinong ki ba pen perta sinong habang ilong meeting ki kempan pisah kilale ika kam ka babae ka bang ilay ban yaro. Kapag kapag parang kila simi ka extra mile banjarap Henry kamut pa babaro kile ya kaju kidon pade niramat ya kata amdai bagi panwa bagi don kirang ba snong ki bayale da kumni da kumtai ban penduk ya ka Voice of the People Party ban penlong meeting niramat ya kata hatu gitu ki baong ba ka Voice of the People Party kalasta matyong kinur barong ba haga bri nyutrat jongi baro kirang basrang kiledut ya kabadai lada kinur ban ikut kata kasat sakit ngan gi jingero yaki hendai shwa ba pen kasat sakit khile jwa ya gawai pagawai kador basrang khejwa ya wai pagawai ro basrang la ulayat bet nem hakal di bu be ya ingin persana ipi ni pertu ngani ngasai ong bagi rampas nong gujongi kilale yang akam ke babae ke bab kilale lemio tulok ke bab kemegana high court pensyara division bench ke ong ba kini kirampas nong kilale yang akam ke babha ke bab kia ke imna kasalang ke surga kladai benthari ke an ban ai tulok yaki ngakubur ya kata nong ipi hendai ben ong bade babaro fajir masnong kilo ki angel kamu melalo kilo ngitit ngilamat kamlay baging kren kemat batnay takadaw nginur batho adak city barong ya ka district council affairs department ban ai ya ka city anong yung balay ka Voice of the People Party Ikwa ban penlong ya ke public meeting namar ke public meeting galong ke berkam. Ha ke public meeting. Ke wena ke cikmu jong kana nong ye pai ba. Galong ru bangi ai ke platform ya ki badang samla. Ki ba bompat dan experience ka politik. Ban keren pai ba. Voice of the People Party ni la sorong. Baik baik ini yang platform tang hakanil constituency ilet geleng ke ri kasih janjiab bankren berilet buat segaru hilsu manakali hei ke apa nong tolong lada don ke common political platform ibak berai dengan sisyong betang hamulai inom lak berkros balas ya kamulai namar balai badon ke common political platform kira sungguh halada iba bright keno ipi aku kasih semua lagi sing snake jong play ilong chief minister jangan begalia balat kamu mulai jit ke badon ke bacia kata-kata mano kini kiba persyak yangi ki kuat ben pinmi daki bot om daki rapa ukino yalam kidon ya kahok Kinong yalam juga parti kidon ni ko hakban let sabaro chong ajala bakin tip ke ke jinglong ke jingman ha ki constituency beper kenang ba kenla ban hab isnai ke manifesto juga parti kenla ban perkhat ban yar ke jingmut jing perkhat lalang yem let sebabun ki constituency kumnong sinawat ya tangin ke manifesto ono iki ki independent ki biang kan ka political party kanong la bande ya kata kathong coba Voice of the People Party kathong kalong ban penmi kinong yalam ki barat ba kabagi way pat ki parado parasam jongi ki basyong lagi way constituency kinyo ya kecingkerku kata kathong coba Voice of the People Party yang kuat baka cingkerku na ka cinglong MLA joy babrat bakan syukut set betahang ni hamulai baka nampur segi way pat ki constituency Baka jinggerku kapaki way ki constituency ni kwa bakan poi sendiri. Katakan dengan thong to Voice of the People Party.
Ngapalang anong EP? Kiway ki political party ya kata tiga day hop. Bagi siya siyong wet hagi constituency jong kina mapakim don syu kita kinong yalam ki bagilaban ong ki state level leader ki don tang ki constituency leader. Kata kadi affair jong voice of the people but kiway ki political party na taka daw. Kiway ki political party la dai ki do ya kung kani meeting lu kem sutu. Nada apa pak? Habang ini le, isung thuk ke implication ke banjai ke jala ke jogi. Nim kwa manong ipi, bakin penmi daki boy bakin sensar ke jala ke jogi. Nim kwa, ikwa panyo ya kinong yalam, kibatet ya kejing jong pai ba hakeleng ki constituency. Ngang ang kwa bantit ke badon hamaulai. Namal pangasnay ke manifesto bagi way ki member jong political party ngin sutu kumlo bagi snaya ka. Om dak bos mundur. Dan experience. Linden ngedang wansa. Saya West Khasias. Selampi menen. Ngedang experience ngedang yui ke kecing yang tu. Habang nilai kumdu ngisung tu ngitip ya kecing jong pai ba. Bakane ka penyar kecing mut kecing pakas ka jogi no ya pai ba. Bak keberhenti hari ngelaban ong baka ini ka broader perspective. Keba khamyar ngem kwa kanyo ya ki MLA ki bacu Kim Jingmut. Mera police secretariat pentoy lot ya kau. Wabak tang sa constituency la jong. Let's sing ngelaban ong. Hadu berkeput berflot korok apa kiwai pat kita kong. Imkwa manyo yung kita kinong yalam. Ikwa ya kinong yalam kibayar pat kita perlu bersih. Nganong ya pi. Lada ngikim kung kani jingmut. Ngamtit ke ay kebencian ke jakala ke yang ibn shwa. Endai donbok bagi beriu hagi longso ang baswa ke jongi. Kimde kibakim jingmut kile kibayar jingmut. Nadarau, mensuai hijimlah benden, begiyo ikinong yalam. Kibahapsa. The Voice of the People Party. Yang keren serangan digawai kapat, nama jongka boy yang don say babrai ban keren. The Voice of the People Party kahikai, badagwa ban wanra eta clean politics balai. Balai ni don kami ke clean politics. Kiwai ki party kiong yengi basno hop. Nyang ong komi lada kacing etiplen ke jompi kadung ya pi bagi ong ya pi babi bamsap kelak rumut. La senior Voice of the People Party om day bangan aku balong spokesperson. Yang itu ini. La senior Voice of the People Party om day nama baik Dr. Ricky Eje Singkon ikwa long general secretary. The senior Voice of the People Party, day namar bakini kiway di political party kila peneraran ya kejala kajong. Lada kimpat suhu bagi peneraran ya kejala kajong ini. Kerpa jadi helet puli ya report saperkat pada kuson. Malada kim suhu ya kata sakot ikhna school ruban batai ngatrai gila. Kajela kajongi, haga jemduk, poi satrai, cengnak di start, poi satrai, kakot kekiak, poi satrai, menden sisi nang lagi bakin lagi beri nang jela mekalia jongi, kisubar raya suku hati nak betah kakot kekiak. Kaya kebangi kuah bernono bahabag, pai pak jongi, ya ke education, ya ke jengkot cengkiak, kihapan raya. Siapa kejela ke ke penjia kalau makan tuh ke sepak jongi segi weipat kejela. Hatu kini kinong yalam jongi kini ya kata kari hop pakai demnya i nama ba. Dan nak lagi jongi kibom cuciar syu warna kali ru. Ya jangan kali jadi yong. Hiar kendau tanah for election. Kari hop pakai nomtet. Hindi the Voice of the People Party lah seng jaga. Bagi yang kecing coba jala. Miyoi begini kiwai ke political party kila yang lamba kelayu pai ba aban ong ba ha ka politics klem visa oblong banyela election. Kata kebangi bat ha kong gani kahyar
gajala gajongi kaba kinong yalam jongi kita hes pa ki im bo pahai ring pai ba unang duk kay kaba ngai ba le nanta kalong pinpet bakaru kom yele election na Meghalaya kene ga jing pelut pisa jing penrung ga pisa haga jing pet jonga kamdei show tang pisa naga jala Meghalaya kade ga pisa kawan warna bar jongi jala Meghalaya Kila bandon ki company, kila bandon ki dakhar, kila bandon ki prem, ki balabar ka jala ki bio I ka spa jong ka jala ka jogi, ki bathe pisa ha ka por election. Bak nang ba anda dep ha ka election, kine ki minister, kine ki MDC ki jogi, kintrei ha ki office jogi, naga bentak jogi. Kata ka dai ka bang ngaima. Balay ngong ya kata habang apet ya kikot kubor kaya ka batia hajain tehel kimi gitu kikilik ketu ki karkhana bean kibasna itu kuk hado bagi hapendi da hukum cu high court ban khang ya gitu ki karkhana hababi pet ya gitu ki try ya gitu karkhana dei ki brio ai dei ki banang ni dei ki banaba ka jala ka jogi bagi don ki jing sakti bagi brio nang ni Perbenta ka enforcement directorate kadang wa keleng itu kita khar ki banabar ka jalla ka jungi ban wa patti yaki kani ka bangima ba ya ka election ha Meghalaya om dei shu bagi pendon kam sana ka pisa nang ni imat la pendon kam na ka pisa na bar jo ka jalla na long ko batte maraw yangi ha ki mender abang ki mender ka mot itu ki bedon sabar ka jalla ka jungi kata apa ba siapan perhak siapan kuson lada kini ki political party kisumong ya kata ni melalui ni apa keren jadi sisa ni apa keren baling seng ya Voice of the People Party ni orang ba lada dan show kono baseng kaba keren persya ya ki ni yo pai ba habong pai ba ngong ikin thuk yang di nabar hakapor pangiseng yang Voice of the People Party ngimlong gino yang mayuyu ilong upay ba bentar ilong upay ba nabar Voice of the People Party kinong yalam kimdei kinong yalam kidei kita kibagi ong isakri pilai pay ba ngamdan kaman batay hadin ba iba pra job MLA ki kopri de MLA Hawai Dr. Ricky elect chief guest elect eksekuti kulma segitu ginong pediang chief guest bakim itu chief guest ulorung ha building ha kamera kini kita yang hakit hentai kum kiwi ginong alam to Voice of the People Party ki im dia kata karo kom im badia kani om dei makran mangi khelet puli gijing tho hakikot kubor Kepala dapat ho bakumdut kinong yalam coba Voice of the People Party KM. Nadara apa iba? Wat bakla. Wat penskap. Yang itu kibakran persya ya Voice of the People Party. Bhagat fakti ya Voice of the People Party. Ni ka Voice of the People Party. Nimong mengistat henry ni ai ta kacing sakri kaba bhatam kaba nila pande. Daga jing school kemersim om daga taga jing ku banbo da we henry hapo we don duksa don dukwa nyembo kunta jiwe ngenong epi ngasa jaro ikini kibril bo ang bangas mga bo ambulans mga pensnaying mga kumli mga kumtang yaro iki tang mga yaro iki ladakim yana election ladakim yana election kalong kum babu we kumabu kwai hapo jong we namar bagi kwa do kha ni ai we na ta kadau haba kumong iba aden mo haba ile bah bagi wanra iti kamera le bah berad ti kamon gantit ik ai bagas tiga diang kan le ne tiga diang gantit ik ai bagas ti kamon kan le haba le bah le bai ngajak om ya kani kajat kan re khasi jongi kala bon nda ki bri ki baris pa nganong epi kepada rius pa kapag jenius pa kajong ki ham rius pa bonsa wat ya ki
Wipat kita dan saya wipat kita lah. Chief Minister kami udang berkuno bersekolah. Top 10 richest Chief Minister in Meghalaya. Don kinong yalam bijongi kiba rius pa sisa. Hindi kita kinong yalam bijongi kita businessman pun kita rius pa ngani. Hindi kita dia kalong. Kila bah tang onda kila yale election. Lanet ku ban yale election. Hamno khilaf. Bagita ki baru spa ke jela ke jongi. Kin seng ya ka school nilaban ong baka free education ya ki pai. Khem pu ban yale election. Manong hi ba ngale bha dag batmu yale election ke hot ken. Yale election na kajaka anda bilalong bilabo ek ambulance. Anda dapoy secretariat Hajaka awan pinbaha ika ambulans sa sarkar, pinbaha pinban ika ambulans lajong. Nanong mo kung doktor, anda long mo natray ika civil hospital na ika dispensary, ngong mga kuha nga iyo pay ba, pli the clinic lajong. Nanong ipi hoy, aja ay ika ambulans sa ika jing ay ika bamut bagihapan tepu. Kata kami kaya. Kadai ka exchange ka service na kabenta ka vote. Nadala ka kambi kita ka jingayi. Nadala pa ba? Nong ibasiyan ka Voice of the People Party ka kwa kan pindi kana. Bak haba biji ka Voice of the People Party andang ila poy ka bor. Kaya ka sorka ka ban kitri omday urim simet. Ka sorka ka hapan siya ka jengkli. Ya kanu kanu ka kam ka pakipat ba kimla su bantri kum simet. Kita nampak juga kuat tang ini kita berkindia kubai si buat ngasko berpama bagi paiba bang ngaklem ai kulai lagi ngalas sungtu ya kata Hendra ngamlong show buat ai baksia nene nama kata ai kau perlu jadi keren dengan ai kulai kerpang itu bagi pelat ke pol ke joki ke bantuan sekali ke meeting but ya itu kiba dari hiji joki bagi pelat ya ke ban ai ke pol ke joki berskap ya kan jadi keren tu bagi si pol kulai si buat